godina Arsii Bahaa magaalaa Asallaat faawundeeshinii dubartoota Rufeeydaatiif gorsa bareedaa Ustaaz Injiinar Abdurrahmaan Husseeni. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Alhamdulillah. Mee gutakka alhamdulillah ija. Alhamdulillah. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وبلينك يا شامرانك يا ببريدو إن شاء الله واللي نانو ما صلى الله عليه وسلم ببريدو تهيم بينني ومببريدو قفولك أبدأ في الدنتين بينني هند خيسرو ما شاء الله يدو بريدن درنو غرو اسلم الناترا كيسن بريجنا فقادا يدو بريدن وانا سيرينجا وربادو بريدين إيش نكب بريدن كنا ومان هدون أبدي جرتدو خلقين هدون أبدي جرتدو إفينجا إمي أنا تقول كأدين كنا بكانجا ما يركها يقول كبيعتك أنا تقول كبيدين كنا بكانجا جيبه أنا تقول كأدين كنا بكانجا علاماتنا إفكيستي أموتو عن جبدورد علاماتنا دودو خيستي أمامي إنيوفا أبليان كينيا خو جنجنة خجيل سميافا أول شهيدة في الإسلام إسلامنا خيستي دورة شهيد دسن خنا كيستي أمامي أنا الدين كنا بكانجا جتشون كيستي أمام تدي نمتي تجودا أبا جهل موتي بيابولشو لكن أجزاء نقبارا بتي حنجن تكتني سامنت دين كنا بكانجا هوك أمنا جتشو كيستي أمامي وسقطتي سابديس كافر قدتوس هما أنفذوا يجون قلبي سي خيستي يروم أجاباب دوسنا أكا خينا كانت اللي دعوة يدون دقين شيكان قبان أبن كرو إيمان جتون وقانا مسينا خيسا نما جبيسا دو هم نماتا بنا متأمن دو خنا ربي قدارا خنا قلب دوبرتوتا صحابا سندو كافر تيجي سانجزي أقول إسي لفجي إسي أقول بارا أبتو وان قوتو اللي رب دفوتي فولا إسي هنشوف إسي خيسو ميسي خيسا خجروسان نمت جودو خنا رجودو جبارد دبر يا دبر توتا خين خيسا خين خنا هنجم تك إيمان نجرا وهنو تدلي نوم ملسد هنجم تك نوتين كون سوسونا وان خيسا خين جروسانين ملسد لا تنوتين كون أكتر مو جبا خنا رديمنك أفوت عليه جرما بقومت خيسا مرنون كينيا جرتي نبيين كينيا صلوات ربي وسلام عليه دبرتو تك خيساني خنا تك خديجة كبته دين كنا بكانجو خدن ديف قرطه خديجة مالكتات هذا تيسني أبوليتي تيسني توجين جنة تكو خجلتني إن هاد أبتي نبي خينيا جنا ولي إسحاق أبدي أبشر إن هاد أبتي جتة أكملت لا في الناس الراملات نما كخيتي خنا نكسني كممل أكيد التيفي الدخانات جتشون إن هاد أبتي درجة نبي ربي موراليت تقولي حميلت تقولي إن هاد أبتي نبي صلوات ربي وسلامه عليه دنيا رهنج جروي خديجة أسو جودت يرو حمتو سنة إن هاد أبتي سيدر جهين دوبرتين كبدو أتيس دوبرتين جهين سنوما كبد إف كيس تيودو أباد يو إف كيس جوات جرتا إف كيس من جلجي قي أتي أتوما نسيبة بنت كعب صحابة رسول الله جايبة كارسين نسيبة بنت كعب جاني لولا أهود لولا بدري جزيرة كان صحابوني أكتساخاني لك هيرين أركن ويتو ورا بدري خنا أجيسو بدري خنا رواد أجيسو حميلة أكمل تيرة خي صابر أكمل ترتيس أكاد دوبرتو تاتي أكمل تافنا شو نتدرج ورا بدري ده كهون ده سني فرارة موان في تنبلي ستنجنا وجه ربي أنا أكمل تيان أسمعتي كون دابتي لولي أهود مان دفين نسيبان أهودي صحابون أهود ديماني مان دقي تفتي في قارب تيا إرجع ربي أنا أكمل جتة يا إرجع ربي أنا أهودي ديمو فدايس وجه لولان ديمو فدايس وجه جنا لك يا نسيبا دوبرتوني بر لولان ديماني دوبر لولي خيسنا جيرا كوفا وانا ددافع على جنان ثاني بزيدا مورالي نسيت قبل
maalin godhuu qabu hin kufne dubbii tanaanis ajaja rasuulaati jechuudha tafti sammuu sii dalaysi talaalimee dubartoota islaamaa akkatti dalagaa maal jettee beeyta maal gootee beeyta dafteetuma sammuu sii dalaysiste yaa ergamaa rabbi ani dhukkubsataa keessaniin isinii wallaana akkasumatti maasis bishaaniin isin obaasa hinaafuu kam jedha hafuma tooftaa duru mala jijjiirti dubartiin mala qabdi jaanii mi duraanu mala dubartii khajaan dhageessanii an hinaafu jedha hinaafu tan ammoo karma dhaabbatanii hoy taatiire mala seentuun barbaadan wayita seentu nuseebbaa qofa bira si geessoo osoo hin ta'in akkaatiif madaaltuun fedhe obboleettii sii galuu qaba yaadne sheekoo si himu miti warreen itti jiru nuti keessattiif madaaluu qabna akka shamarraniitti jechuu akka qabduuf maaltu narraa eeggama gara qayyaan diin hojjechuu hulee akkamiin dhawardee barbaaduu qaba akkaati jettuuf waan biraas irraa hin barbaanne sheekoo hawa karma taariika si himu fedheetii miti hulaa tanatti cofnaan diin sii tajaajiluuf hulaa biraa barbaadatte maaliin godhuu qabu bishaan sin obaasa dhukkubsataa keessanii wayis dawaa godhuun hin beeka wayis dhukkubsataa keessanii wallaana madoo keessanaatu walitti isinii qaba naayyame jennaan amma san godhuu ni dandeessa jaani gammaddemma haatee deemte akkasuma dhugaadha lola wuutii irratti akka isin beeytan san rakkooleen akkasii uumame dhumarratti Khaalid bin Waliid lola hamaadhaan hedduu sahaabotaa fixe nabiyyi rabbii biraa namni hundi dhume osoo dhaabbattee wallaantuu gaara gubbaa dhaabbattee laalti garaan isiin dandeenye dhaabbattee laalti garaan isiin dandeenye rasuula rabbii biraa namni hundi dhume ummanni gariin kaanii biraa fiigan lawmaas fiiguu kana afaan ceetee seefii irraa fudhattee dheeytee duuda rasuula galtee dhaabbatte rasuulli kana laallaan kunuun seefaan dhaabbata ija keessa wallan laalan rasuulinnis ni laala isiinis ni laala ija irraa qaqqabatte yaa argama rabbi annan laalin yoomiif ati duuteetiin galamo ati fuula rabbi asitti sambiseetiin mana kiyya sanitti akka miila kamiin hin gala du'usi dura du'eetiin achi booda ati duutee galta malee nallaalinan dhaabbattee rasuula rabbii irraa cilaata san deebiste seefii san qabattee dhaabbatte yerootu isii yaame laali dubartoota hoggaa jaan tana dubartii islaamaa gizee jaan tana taniin sirraa barbaada arra wallah keenya kaafirri kamitti jira dubartoonni kaafira kamitti jiranii nuti if keessa qufnee jirra if keessa rafnee jirra if quban qabna wallah keenya kamitti jiran jettee yoo laalte biyya jarman keenya keessa dhiyeenya gurbaa muslimaa tokkootu dhaqee mana siree rafee bare osuma inni rafuu galgala takka dhuftee ulaatti dhodhoyti mee hogguu takka bani jennaan mana sireedhaa dhuftee hogguu asi dhodhoyti maal jechuugaa dubartiin bani hogguu takka lakkiin banwanii awoo hogguma takkaan si dubbisaa bani gaddeemeti mcoo an muslimaatiti deem firraa nama waan akkasitti haajamuu miti jeen awoo anillee nama saditti haajamuu miti waan biraatiif hin deemaa bani lakkii hin banuu jeen haya hogguu takka waa'ee amantii takka tiyyaaten sitti himoo fadhaa banii jette waan biraatiif si yaamne waan amantii tiyyaaten sitti himoo fadhaa an amantii tatee caaltuun qabaan irraa deem jee gurbaan banuutiti boodarra qaawaa afaan ol keeyseeti amantiin tiyya takkanaati himte utuu ditte salafa okee maana jingitun jee namtitti hin dhagawanii deemnarraa jee jennaan na dhagee jee hin dhageenye miti jetteera dhageessus dhaga'uu baattus gammachuun qabaan jette maaliif jennaan waan amantii tiyyaa siggeeyseetiin jira ati didduus jette siggeeyseetiin jira ani ifumaa iyyuu kiyya kanaaf waan sila amantii tiyyaa godhuu qabu godheetiin jira ati dhaga'uu baattus waan narra jiru firraa geeyseetiin jira gammachuun qaba haara fudhadheetiin jira ammas biraa hin deemaa jette laala amantii isaaniitiif akka isaan ta'a akkana jira karaa kana hundarratti deemanii akkana ummata keenya godhu jira nuti gama keenyaan diin keenya irratti maal godhu jira diin kana hundarra caalu qabannee gallee rafu jirra akka dubartootaattis akka dhiiraattis kanaaf yaa shamarran keenya yoo dubbachuu taate isiniin hundarra caalanii beeytanii dhiirti takka guyyatti ka jechaan gamta ka dubbachuu dandeessi guyyatti jecha word kajaan kana dhiirti dubartiin gamta ka dubbachuu dandeessi qorannoo taasifamte irratti dhiirti jecha 2,000 dubbachuu dandeessi guyyatti jiddu galeessi dhiiraa takka jecha 2,000 dubbachuu danda'a dubartiin jiddu galeessaa meeqa dubbatti mee isinaa himaa meeqa dubbachuu dandeessi ettanii yaadan 10
kuma kudhan jiddu galee isaan dubartiin haalaan hedduu dubbisin heddommaanne ta haalaan callistuus hin ta'in ta haalaan haa dubbii heddommaatus kan ta'in jiddu galeessi dubartiidha jecha kuma torba dubbachuu dandeessi guyyaatti akkana jechuun dachaa meeqa dhiira caalaa dubbachuu dandeessi haati manaa takka yoo ni fi abbaan manaa kan haasofsiisne ta'e xabiyaatti dhiirtee hedduu gizee dalagaa oltee galte callistee taa'uu jaallatti dubartiin ammoo dubbii jaallatti hedduu rabshaanu bakka tanarraa yeroo hedduu yoo inni hojii raasoo dhiiftee biraate eessa dheetti firraa gantee dheettee buna dhuyti bakka itti haasawan irra hedduu dubartiin gantee ollaa deemtu mana kan isaa nama haasofsiisu hoggaa dhabden teessu mana isii hin feetu akkana jechuun hedduu dubbachuu dandeessi dubartii jechuun nuti akka islaamaatti maal nu fayyada asima bakkee akka islaamaatti hedduu dubbachuu dandeessi jechuun dhiira daawaan godhu jettu tana hunda caalaa yoo daawaa goote isii turre daawaa godhuu danda'a jechuudha isii turre dubbatee nama amansiisuu danda'a jechuudha isiitu haasawa hedduu hanguma waa hedduu namni kun hanguma waa seenan takka wooma seena saniitu nama godha irra hedduu ijoollee leenjisuu irratti ijoolletti haasawa hedduu dubbachuu irratti waan gaggaarii ijoolletti hedduu dubbachuu irratti yoo daareeshina kan ta'eef dubartii turre danda'a jechuudha isinii turre danda'a jechuudha waan dhiirti daa'iin 4 fi 5 godhu akkattiin godhuu dandeessu akkana jechuudha kanaaf hiree tanaas itti fayyadachuun maal qabnaa beekuun akkuma reefu sheen ijeessan barbaachisaadha jechuudha waan isin ajaa'iburraa seenaa mu'aazii fi mu'awwiz ijoollee badri irratti abaajaal guddaa san abaajaal nusaybaa sumayyaa ajjeesisan dhayxee namticha guddaa san ijoollee namni lama oriyaa dhayxee daa'imman xixiqqoon dhoytee lafaan geesse jaarsa guddaa mootii ijoollee lamaan san seenaa san gaa isinii himuun barbaanne amma jechuun saanoo dheerata garuu ijoollee san eenyu akkamitti akkas ta'uu dandeessi ijoolleen san jennee gizee ilaallu haadha guddistee irraa ijaante haadha guddisteetutu hedduu waa keessatti uume jira wanni haati ijoollee keessatti uumtu ta'asiira guddaa keessa qabdi janta keessatti guddisa irrattis waa hundarrattuu dandeettiin isin qabdan akkaan guddaadha jechuudha kanaaf yaa shamarran keenya anjabduudha jebe anjabduudha jee if keessa gajjabduu ta'e khay qalbii teessanii na hojii jirtanii khay anjabduudha jee waa hedduu si eeggan alli dilli jiru kun toluu ka danda'u siin kanaaf yaa shamarran keenya hawaasni keenya bal'aan isin gartan kun yoo isin if keessatti waa jaartan jaaramuu dandaatu yoo isin if keessaa baatan nabiyyiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi kophaa isaa lafa wal kaanitti diin kanaa siin gaan kophaa isaati gaafa dura kophaa isaati kophaa isaa kaanitti ni godha jaanisuma lafa wal kaanii godhan sababa saniin nutilleen arraantana murannoon isaanii sun asin nu geessa rabbi wajjin jirtu murannoon keessa keenya jirtu nama muslimaa tokko olluma keenya kana olluma keenya intalti kaafiraa takka galtee wajjuma bobbaanee wajjuma gallee wajjuma nyaannee wajjuma dhuynee guyyaa tokko diin keenya kanatti yaamnu booda dhuftee diin isiin nu yaamnu wajji mana barnootaa dhaynee wajji bobbaanee wajji gallee diin keenya kanarraa akkana waggu takkan jennuun laa yahdi allahu bika rajulan waahidan nama tokko rabbiin siin qajeelchuutu khayrun laka min humurin naam diddiimaa gaalaarra isinii caala V8 irra isinii caala fooqiileerra isinii caala daabaa fi warqii keessa dubartiin warqii jaallatti kanarra isinii caala jechuudha ikkaasa khayrun min ad-dunya wa ma fiha tanaaf duba maaliif daawaa irrattis maan bobbaane hiddana daawaan tun gizee gootu jaan diin kana gizee nama yaamtu akka nama kubbaa gidaara kanaan dheeti jaan hoggaa kubbaa gidaara kanaan dhoyte sumatti as deemti kasiin sillee si fayyadde jechuun hoggaa diin rabbii kanarraa waa dubbattu waa haasoytu barnootaas dabalachaa deemda jechuudha waan dhageessaniin diin keessan irratti ol ka'a hoggaa namni xiqqisho akkanatti jazaa rabbi haa kafaluuf ustaazota keenya kan walitti isin qaban kana dura hoggaa isaan tinnisaa dila xiqqoo tan harkattan dafaa haadha seenaa ta'a nama seenaa dalagu ta'a dafaa pilaan adda addaa baafadhaa sossoohaa jabaadhaa cimaa ifin tuffatinaa dubartoota seenaa qaban fakkeenya isinii ta'an hedduu jira dubartoota isin boodaatiif seenaa ta'a kanaan isinii dhaama fadhaarraan gaba kiyyaan baay'ee ulfaadhaa galatoomaa.